Isishaan uddufun xeetanne hospunta mo maarote taalaita oytamanne naa'u laytta pedariyaga banta haggazido wolaytta soodon de'iya ገዳመቱነ አድባራቴቱ ኡባስ ሁበ ጊዲያ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት የኢስፈተታ ገዳሚያ ሃቺ ከየጥትዲ አንጀትዳ ኦረታ ሂንጣሲ ባሶ ሹቻ የገናስ ዳሮ ጳጳሲታ ካለትዲ ከወማታ ወቱራ ኢሲፈ ጊዲዲ ወላይቲ ይዶሶና awan naan geshayanan isitosa suntan amanos tillo asa kopyoge anjo ekanassa lemiso matafan shempo taman faidwa lapunan laita kumeta bonian balguan matamera maida cima asadan shara bullukwa gulloti maida damota delia kikiya silasiya tazagar waptos sandeia womban tossa topia olinte gidia salogu fantunde ia asa ubbasi po isia isigadamides hagadamiya giddon hasa abai eta megenna hombenna saande iddi hasa asi haikida asatu isifetetaides ha asati salogu fantunde ia asa ubbau wosso sonanne tomo sona etamayurika desha calanne qassi baggati afalan yirichwa essappe garsanne bolla baggara martido sona qassi baggati adil emera maywa maydo sona bantato wanika chama wotti bokona hegadan hagedamiya garsande iya asati sifetetande ishi hachi uddufum tamulaytappe kase baggan hagedamiyan de iya ubbay banta gallassa wosa wosishinne banta gallassa oswa ottishin gallassappe issi gallassi bakushiya issi geella gatima woykko guufiya woyqida desha cala essappe bolla baggara maayida essappe garsa baggara qassi afala issuwa martida adussa oge hemettido gishaw atohoy bana maayidi hanchattido issi mela tohuwan biya asi ooratta imatti hagadamiya kuttu yaagis hagadamiyan de'iya aawati atohuwa meeccidi gadamiya woganinne meziyan mokki ekkidi hayida imattay shempiyo sohuwa asi imidosona hayida imattay shempanaw ayyo imettida sohuwan adussa saatiya woosses cengursa xoqqu oottidikka haasayenna adussa wodiya co'u yaagidoogappe dendidaagan doona fogidi haasayi erenna asa malates gallassappe issito kuucha shaashshanne bule haatta uyidi pe'eesinne aqes gallassatinne saamintati guutta sintaw subishin hayida imattay baw imettida sohuwan woossiiddi gam'idaaga gadamiya giddoninne gadamiyappe kareera de'iya asay asuntay abba malaka gidiyoga eridi bis abba malakunti hagadamiya isigallaki wodhidageti hubessa Toophiyan de'iya gondare biittan masqala aginan tammu gallassan sishaan uddufun xeetanne tammu maarotetta layttan mayder maariyamu giyo gadamiyan banta aawa wolde mikaala addamuppenne banta aaye zawditi kaasappe yelettidosona eti yeletti makkin naatettan de'ishin eta aaway hayqqido gishaw eta aayiya banta soo asaakko ekkada bin Gojjaamen zerzir Mikaaliya geetettiya sohuwani
hegaa heeran diccidosona. Hegan de'ishin eta aayiyakka eti dichchaa wurssennan hayqqido gishshawu zaarettidi bantta aawaa dabbotukko Gondare simmidosona. Pitaliyappe doommidi woosa keettaa baaso timirteta akeekan hegaa heeran de'iya gachchaama astamaaretuppe tamaaridosona. Qiniya timirtiya wurssidi Wolaytti yiidoogaappe guyyiya he woden de'iya gedaamiya wolqaama astamaaretuppe manakusetu maxaafaanne geeshsha maxaafatu birshshettaa aahuwan tamaaridosona. Toophphiya Orthodookise woosa keettan imettiya baaso timirteta wurssidoogappe guyyiyan Tunggi woykko Addisaabi biidi he wode de'iya Phaaphaasiya Abune Qeriloosappe daaqoonetettaa maataa sunttettidi guye Wolaytti bantta woossiyo sohuwawu simmidosona. Abbaa Melaakunti Tekle Haymanotiya gadaamiyan woykko hachchi gadaametunne adbaaraatutu ubbaas huuphe gidiya Debre Menkirat Abuna Tekle Haymanotiya issippetettaa gadaamiyan kushiyan daro maxaafata xaafiyoogan dumma dumma haggaazata immiyoogan gam"idoogaappe guyyiyan Wolde Iyesuus giyo astamaariyanta manakusetettaa ekkoogaappe guyyiyan zaarettidi Tunggi biidi Abune Qeriloosantappe qeesetettaa ekkidi simmidosona. Abbaa Malaakunti xooman, woosan, goynuwaninne ammanuwa baaxetiyoogan ha gadaamiyani bantta sohuwa minttidi Xoossaappe imettida daro ayyaanama imotaa ekkidosona. Hegaappe denddidaagan Wolayttan geeshsha Abune Tekle Haymanotiyan doomettidi gidduwan dumma dumma gaasotun argaacida Orthodookise kiristtinnaanne wonggeliya tamaa Wolayttaaninne issi Wolaytta yuushuwan de'iya heeratun eetti kessidosona. Mela tohuwan kumetta Wolaytta yuuyidi Iyesuusa mishiraachchuwa wonggeliya yootidosona. Abbaa Malaaku yuuyiddi huuphiyan masqqalee de'iyo issi gatimaa oyqqoosona. Guuttaa kalttanne wodoroy eta kushiyappe shaahetti erenna. Afala iirichchuwa marxxidi maayoosona. Abbaa Malaakunti Bilaatteppe doommidi Maaraqoppe doommidi Deme Shaafaa gakkanawu Wolayttan yedhdhibeenna sohoy baawa. Hegawu de'o markka gidiyagee hachchi Kindo heeri biyaabaa gidikko beni Abbaa Malaaku anjjidosaa yaagiyo dere huuphen de'iya sohotu ubban hanno gakkanawu woosa keettay keexettiiddi de'ees. Ambaaninne ganddan de'iya cima asay hanno gakkanawu nu aaway malaaku mali baawa yaagidi markkattiyoogee erettidaagaa. Abbaa Malaakunta oosoy ha guutta wodiyan odin wuriyaagaa gidana xayikkonne xeeraa guuttaa bessanawu Abbaa Malaakunti 65ppe bolla woosa keettata Wolayttan keexettidosona. Magabbariya borddiya geetettiyaagaa essidi woosa keettaa laammanawunne woosa keettaa haggaazay azallennaadan oottanawu daruwaa baaxettidosona. Woosa keettatu haggaazaanne wolqqaa dichchanawu Markkaatto giyan de'iya 18 kifile suuqiya keexxidi kirawu immidosona. 11 kifile keettaa gedaamiya yuushuwan keexxidi aawinne aaya baynna naatinne metootida cima asay he keettan daanaadan oottidosona. Geeshsha maxaafaa yamiya yaagetetti xeesettiya hachchi gadaamiya Amda Haymanoos Senbet timirtte keettay shiiqiyo keettaa woykko addaraashaa keexxidosona. Qontto giyo qabaliyani qaaccaanne dumma dumma kushe hiillata oottiyo sohuwa injjeyidi giigissidosona. Qontton Hoyte Biraan geetettiya timirtte keettaanne kumetta Wolayttan 24 timirtte keettata keexxidi deriyayyo sheedhdhidosona. Deriya naata
tamaarisidosona. Abbaa Malaakunti hagaadan beegottidi Wolayttan haggaaziiddi de'ishin darge kawotettaa sugettaappe dendidaagan Toophphiyaa naa'antto paatriyaarike gidiya Geeshsha Abune Tewoofiloosi sohuwaa yeddidoogaappe guyyiyan Toophphiyaa oyddu zooziyaappe ha sohuwaassi haniya asata dooriyoogee doomettiis. Dooruwaa shiishshiya konttee shiishshido aawatuppe issoy Tohossa Toophphiyaan Wolaytta awuraajjan Tekila-Haymanotiya Gedaamiyan Ereme baggan olla garssan ubba galla woossiyanne xoomiya Geeshsha Abbaa Melaaka gidiis. Xooman woosaaninne goynuwan genccidi Gedaamiya guyeeni bantta bookkidi giigissido olla garssan woossiiddi de'iya mela tohuwan hemettiya afalanne deeshsha calaa maayiya shaashshamiya Abbaa Malaakunti haniiddi de'iyabay aybakkonne mulekka erokkona, haytta palawukka siyibookkona. 42 layttaa gam"ido Gedaamiyappe kawotetta baggaara koyettideta yaagiya xeessay eta gakkin bantta hemettiiddi de'iyo caamma wottibeenna mela tohuwaara Tungi woykko Addisaabi gakkidosona. Eti gakkoogaappe guyyiyan inttena Phaaphaase kessana yaagiyoogaa siyidi oli xayanawu qosettiyoogaanne yeekkiyoogaa doommidosona. Hegaa be'ida kontte eti aqiyo keettaa polisee naaganaadan oottiis. Eta geeshshatettaa be'ida Tekila-Haymanotiya Xoossay doorido gishshawu etawukka qassi attennabaa gidin Isiine aginaan 1968 maarotettaa layttan Phaaphasetettan suntetti makkidi issi aginanne 12 gallassappe guyyiyan naase aginaan 23 gallassan 1968 maarotettaa layttan Toophphiyaa Ortodokise woosa keettaassi heezzantto paatriyaarike geeshshanne anjjettida Abuna Tekila-Haymanotiya Toophphiyaa heezzantta paatriyaarikiyaa yaagetettidi suntettidosona. Darge kawotettaa wodiyan nu woosa keettay daro waayiyaninne huqqunnan de'iyo layttan 12 laytta kumetta paatriyaariketettan daro akeekan hassayaninne woosan Xoossaa maaduwan woosa keettiyo ammanettidi haggaazidosona. Woosa keettaa kaafiya limaate oosotanne ayyaanama haggaazata keehippe aassiyoogan geeshshatettan bantta godaanne deriya haggaazidosona. 1980 maarotettaa layttan 42 layttaappe dariyaagaa bantta haggaazido Wolaytta Sooddon de'iya Gedaametunne Adbaaratetu ubbaassi huuphe gidiya Debre Menkiraat Abune Tekila-Haymanotiya Issippetettaa Gedaamiyan hachchi keexettidi anjjettida ooratta hinxxaassi baaso shuchchaa yegganaas daro Phaaphaaseta kaalettidi kawo maataawatuura issippe gididi Wolaytti yiidosona. Gidoshin Wolaytti gakkosaara qoppennan sayettido gishshawu eesuwan Tungi guye simmanaadan oosettiin akkamuwa kaafiyaa demmiiddi gam"idaba gidikkonne Xoossappe etaw yiida gallassa gidido gishshawu 28 gallassan 1980 maarotettaa layttan bantta haggaazido godaakko yelettido 70 layttan xeesettidi biidosona. Eta moogoykka 30 gallassan 1980 maarotettaa layttan Tungan Addisaaban Menbere Tsebaa'oot geetettiya Geeshsha Sillaasiyaa woosa keettan polettiis. Abbaa Malaakunti bantta ayyaanama haggaazaa
oytamanne naa''u layttaa genccidi polido wolayttan polidoy wolayttan gidiyoogee ubbaasikka qoncce. Gidoshin ha haggaazaa qoppidi hachchiigaadan aahuwan maarotaa baasuwan eta shemppo baalay qofetti erennaagee wozani de'iyo asaa keehippe zil''iyaaba. Eti oytamanne naa''u layttaa gam''ido gedaamiyaa amde haymaanoot senbet timirtte keettay eta haggaazaa kaseegaa qoppidi dumma dumma ayyaanama makkisuwan bantta senbet timirtte keettaa makkisuwaara issippe gattidi kase baggan layttan shaamaa xomppiiddi gam''idoogee keehippe galatissiyaaba. Gidoshin geemmida buuraa maayida baanaykka a bollan de'iyo daro taarikiyaa bottokoniyaanne ooraxissiya daro hayday de'ishin odettibeenna wolaytta ammanuwaa taarikiyaabaa wozanan keehippe mishettiya abbaa malaakudaanii adil''e meraa maayiya abbaa malaakudaanii kumetta wolaytta yuuyiya Abune Yisaaqantti zillaytti koyro hachchiigaadan maarotaa baasuwan aahuwan eta baalay bonchchuwaa doomettanaadan oottidoogee keehippe galatissiyaaba. Zillaytti 37 eta qoppiyo baalay aahuwan bonchchettidaagee akeekettiyaaba. Gidoshin hachchi qassi keehippe aahuwan dumma dumma makkisuwan gadaamiyaa adbaaraatiyaa astadaadaareti woosa keettaa eranchchati senbet timirtte keettaa zammaaretinne sooddo katamaa dere hagaadan shiiqin aahuwan ha baalay bonchchettanaadan nu aawantti Abune Yisaaqantti aawatettaa kiitaanne zoriyaa immido gishshawu woosa keettaa eranchchati aawati ha sohuwan de'iya asa ubbay nu aawantta keehippe galatana mala ziqqi yaagada muliyaakka oychchays. Keehippe galatettes.